Ole he video hian UPC Northeast India le UPC of Mizoram te hunrei tak sang khazakwa somko panga atanga sang ni somni pani thleng kum somni pasari te me umai kaushan hunma le properties in chuna thubuai chu Supreme Court chuan nisari September sang ni le somni pani khan remfel sakta hemi chungchanga video clip toy viral sang la khomin report toy kan thlir hodon ani hemi chungchanga hian UPC Northeast India North Mizoram District Shuai tu chu General Superintendent Reverend R Larin Sang Hovin Trum Tam Tak New Delhi a court case chungchang soitura ukil ta muturin antan la fo train ani UPC Northeast India General Superintendent Reverend R Larin Sang an soidanin he thubuai hi January somthum sang ni som panga Guwahati High Court Aizawl Benchin judgment order siama chuan UPC Northeast India atanga chhuak UPC of Mizoram 10 North Mizoram District Headquarters Building le Properties te anchuna chungchanga chuan UPC of Mizoram 10 UPC Northeast India anom khom lai veka an bungrua anchuna thubuai a hian UPC of Mizoram 10 UPC Northeast India chuasana UPC of Mizoram sangkha zakwa somkwa panga andin malam zonga bungrua kha chu theina right an nei lo ani ati ani tin UPC Northeast India hi sarkar da nanga injiak lut register society ania UPC Northeast India hi Assam sarkar hnuah March somni le paruk sangkha zakwa somruk pakwa akhan aloin register to a chuta tanga chuaka pol hran siam sarkar apo in register lo ania chuwangin an chuasan to UPC Northeast India Register Society bungrua chu tur hian chu buai theina an nei lo ti in thuthlukna siam ani High Court thuthlukna chu ti danglam tumin court sangjok Supreme Court a High Court thuremna a chuatanga thlani na April ni sompanga sang ni sompanga chuan SLP Special Leave Petition an thelu leta chu SLP chu hunrei tak an thelu atang kumsari zeta kalchawin hearing ten nei ton hnuah Supreme Court chuan ngeitona nei ta an thlukna chuan UPC of Mizoram 10 High Court thlukna tidanglam tura SLP an thelu hi ngeitu atlak ani lova chu vain ti to pani athia tin chu baka ko thu boin akai noi kalzel pending omjong jong te po ti to vekani tin thlukna asiama High Court thlungnom sakha an ron nem hetin an pompui ta ani hemi kai noi video sang kaushan hunmal le ramvel an bojuina video clip toite te kan thlir chhozui don ani hei hi tui kho tlang mun lia hei hilai hi moi tang hian kan la chhong mai nga mi building hi ania tuna an bial tu pastor omna lai kha hei hilai hi dur tlang me la jang e del nga pastor quarter le biak in mun hei ka dur han kan en le mek don ani kong chaka tang hianin kan ram vek ani hei heng lai hi lai kan motor da na te chuan a mun ma kan han bel chiang ang hei le dur tlang pastor mun lo ram le quarter hui quarter tuna mi heng ni hei ram zaw zong tlem kan tilang mun hi hian an la kwal de usela kila kanom la mun hi kum sang ka chko som ko pangam palama kan quarter mun le kan biak in mun kha ania ti chuan heng lai hi Mizoram UPC ten ko ta min chu buain tuna hian a lo fel ta a ti hian kan han ena aram hi a frontage ringot po hi fit zani don ania ti chuan heti hian a bial zau mup maya durtlang mel nga a kan mun ma ka ko ta kanin chu buaya khania tuna chuan kan ta lo ni ta a tuna hian en kol na boia tang hian a bulu kan tan ta ani durtlang melnga mana kaushan mun hi thraem em maya kongkam kongchak mai ane wangin han len lu han loi lu mai rem ania quarter thatak mai a oma ti chuan ram hi
Synod Hospital ram ne na in ri an ni a ti hian an ni Synod Hospital lam hian fencing an hung deuh rui mai ni. Hian ni tan he lai hi atoi hi em baptisma kur tengen chi alo he ten kong pui hian a vet long mo to mun hei hi preso biak in aizol atang ron suk thak na nia elai hi community hall he bazar parking ania hi kong hol thup mai lai area hi ni ta lampang hi 7 day adventist kalna nia elai hi hei là kan ram lai pong zong hi dia Hey với nè việc in cột cắn tỉ phái buổi sáng này po trồng trai na mình rồi hết thọc tu hẳn mấy tui kwal biak in hey kon chuk thale me ka hey di hi tui kwal sap kan ti chi kha ya hey hi ni hey ong pui kam tho mai ni ya ma hi a thak khop a lei om nei cha a fu le tuna kan om na hi ramlun UPC of Northeast India ramlun ko san biak in ania